Ljubav. Ljubav je najjače oružje koje postoji. Nema te sile i tog oružja koji mogu protiv ljubavi da se bore. Sve pada pred ljubavlju. Vidite, anđeli se ne zarobljavaju tvarima kao mi koji smo pali. Mi koji smo pali, kao i duhovi koji su pali, zarobljavaju se predmetima, stvarima, tvarima. A anđelski činovi ne. I oni koji se sjedinjuju srcem i cijelim svojim bićem sa Gospodom ne zarobljavaju se ničim ovde na zemlji. Ništa ih ne može zarobiti. Njihovo srce ne može biti zarobljeno. Oni su u punoj blagodati Božjoj, sjedinjeni sa Gospodom. I onda sa Gospodom vole sve. Tada osjećamo da su nam svi rođeni, bili oni dobri ili nedobri. Svi su nam rođeni. Jedino što nam nije prijatno jeste to što se njihovi misli protive ljubavi. Protive se dobru. To ih ometa i to ih udaljava od nas.